Amazina y'uyu mugabo yose ni Volodymyr Oleksandrovich Zelensky. Yavutse ku itariki 25 Mutarama 1978. Atangira kujya muri politiki avuye mu mwuga wo gukina filime z'uruhererekane na filime z'urwenya. Ubu akaba ari perezida wa gatandatu wa Ukraine guhera muri 2019. Zelensky yakuze avuga Ikirusiya nk'ururimi kavukire, avukira mu gace ko hagati muri Ukraine. Akaba yarize ibijyanye n'amategeko muri kaminuza ya Kyiv National Economic University, aho yakuye impamyabushobozi mu by'amategeko. Arangije kwiga, Zelensky yashinze ikigo cyitwa Kvartal 95 gitunganya filime, inkuru zishushanyije, filime z'urwenya na filime z'uruhererekane zitambuka kuri televiziyo, zirimo yitwa Servant of the People cyangwa se umukozi w'abaturage. Zelensky ubwe akaba yarakinagamo role ya perezida wa Ukraine. Izo filime zatangiye guca kuri televiziyo guhera muri 2015 kugeza muri 2019, zirakundwa cyane. Ndetse muri Werurwe 2018 abakozi b'ikigo cya Zelensky bashinze ishyaka rya politike rifite izina nk'iryo filime Servant of the People. Iryo shyaka rimaze gushinga imizi, Zelensky yateye indi ntambwe yiyemeza guhatanira umwanya wa perezida wa Ukraine, atanga ibyangombwa bye ku mugaragaro ku itariki 31 Ukuboza 2018. Zelensky yatsinze amatora ku majwi 73.23% mu cyiciro cya kabiri, atsinze Petro Poroshenko. Akimara kujya ku buyobozi, Zelensky yashyizeho ingamba zo kurwanya ruswa, ari nako ashyira imbaraga mu bikorwa byo gushyigikira ubumwe hagati y'abanya-Ukraine n'abaturage bavuga Ikirusiya. Guverinoma ye ikunze gukoresha imbuga nkoranyambaga cyane mu bikorwa byo guhuza abaturage, by'umwihariko urubuga rwa Instagram. Zelensky yiyamamariza kuyobora igihugu, yijeje abaturage kugarura ubwumvikane hagati ya Ukraine n'Uburusiya, ndetse agerageza no kugirana ibiganiro na mugenzi we Vladimir Putin. Ariko muri 2021 umubano w'ibihugu byombi wabaye nabi cyane, kugeza ubwo Uburusiya butangiye kugaba ibitero kuri Ukraine muri Gashyantare 2022. Ibintu bigitangira kumera nabi hagati y'ibihugu byombi, Zelensky yanze guha agaciro amakuru yamugeragaho amucira amarenga ko Uburusiya bugiye kumugabaho ibitero, ari nako asaba umuryango wa OTAN kumwizeza umutekano no kumuha ubufasha mu bya gisirikare kugira ngo Uburusiya bugire ubwoba bwo kumutera, ariko birangira intambara ibaye. Kwihagararaho no kwanga kubingaruzwa muheto ngo ashyire intwaro hasi nk'uko yabisabwaga n'Uburusiya byatumye Volodymyr Oleksandrovich Zelensky w'imyaka 44 afatwa nk'ikimenyetso cy'ubutwari bw'abanya-Ukraine ku rwego mpuzamahanga. Nubwo muri iyi ntambara Ukraine yatewe inkunga n'umuryango wa OTAN ufitwemo uruhare runini na Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu bya gisirikare, uyu muryango kandi ukaba ari nimwe mu mpamvu nyamukuru zateje ubu bushyamirane, kuko wifuza kwinjizamo Ukraine ibintu Vladimir Putin adakozwa nk'umukuru w'igihugu kitari muri OTAN.